tahun baru batur mah kemana mah jedog di mah sabrotin hai nang HP Woi, lagi apa lu? Lihat bokep lu ya? mendingan lihat bokep daripada lihat kamu sama dia. Lebay dia tongo. Dia yang sohoreun sok-sokan ngomong bahasa Indonesia mam ujung tangan tangkil ge. Awas geng diuknya. Ada kenalan kenalan. Nontonan bokep parah dia. Ini mau ngajak-ngajak kena aing. Aing bokep tuh dia. Aing kan nonton modern Sunda ta Bangsa Pet Channel. Aing paling resep karena si Aspuni lucu dong iblis. Oh, eta ge aing hareup nonton eta. Aing komo maharna kasih ieu yo. Si ieu teh si ieu. Sapo de aing. Ih, saat ayo nu dong mirip dong dia teh. Usman. Oh si Usman oh. Dong iblis dah. Ih lucu dah tah, lucu. Hari dia ke malam tahun baru kemana be dia? Dia mah aing di imah bae ngajogeuk. Aing semua tuh ke Bogoh aing. Karunya nasib dia. Dia boga teu. Atuh aing mah hayang baraha jing. Baraha Hiji bag itu boga. pohon dia. Hari dia malam tahun baru kemana man? Atuh aing mah liburan lah. Kemana yo? Aing liburan di kamar, jedag gue di kamar. Kadang mah bari curhat, jeung cak-cak kadang mah haneng bari haneng lamun aya reungit curhat ieu jeung reungit. Mun aya kuman mah kamera tap kuman. Ngobrol di dinya. Emang orang main saja senasibnya. Jomu. Arda ngandel budak dulu teman. Pas aing mah si Ubed mah cenah liburan ke Jakarta. Jakarta cenah ngojay di banjir. Budak dulu ke mana? Udah nggak paling di saung jing. Nggak seorang kesem banyak. Ayo. Saung. Aing berudakan ke jauh. Aing nyaho berudak di mana? Pasti berudak mabar di tempat biasa. Ih, nyopak gitu ya. Nah, itu ngajak-ngajak, hayang tarajang bacot namanya. Lagi itu Bocor. Gegeran ulah gede bacot. Maksudnya naon dari ya? kami bisa kendara gelut. Goblong. Kami malain gelut. Naon? Neksuit ta main taple. Boy, lagi ngapain lu? Lihat bokep dulu lah. Balik video action. Mending lihat bokep daripada lihat lo sama Kamu action. Action. mending lihat aing kira kan. Mending lihat bokep daripada lihat kamu berdua. Woi, parah dia. Kasih ekspresi dong. Ekspresinya lah. Kamera roll in action. Boy, parah dia mah nonton bokep bener ngajak-ngajak dengan aing. Dia nontonan dia. Ih, si Usman telat ya. Sebenarnya parah dan terus mau ngajak-ngajak aing gitu. Anjing dia sujud lagi gitu. Aing untuk bokep bente gitu. Bagong dia parah gitu lagi. Oh. Bagoy dia parah dia. Bagoy. Agak. Kenanya cantik, ada kenanya mana? Gitu lah. Man, ari
Dongor. Man Ari. Action. Misalkan ada anak gelut tadi. Beneran ada lagi.